Squad, baby. Rex, J Sands. Let's go. Oh, say I'm a say you are complete to me, I get you. By the way that you move and the way that you smile. Say, oh my Dorima, baby, you be giving your hand, I'll take you anywhere. You give me something that I never. Palema malu mau fia, asamo
Ia I le suafa manmalolo tātou alii o Iesu Keriso o te whatalofa ma whaafelo ia tuai I le pa ia ma le mamalo le tātou atunuu ia ua maua mai le tātou whaasaralau ngā tu sa watu I lunga o le Blue TV e le ngata I lea o le tātou Facebook Live a le Pacific Health Talanoa with Lorenzo I le nei aso tofi o le aso lua se fulmal tolu o iuni Lua afe, lua se fulmatasi. Talofa lava. Welcome to the very first episode of the Pacific Health Talanoa with Lorenzo on every Monday, Tuesday, Wednesday, and Friday from 3 to 4 p.m. on Blue TV. Brought to you by Total Healthcare and Blue TV, a Pacific-owned business with association of Pacific Business Hub. Wana leila ngai pisingisi ia mana I whala putpatonga ia e le mawhai o na whataunu uina le tātou Port Kalambi o le tuina atu leo ni whautuanga I le ngata I leo whatalanoanga e nisi fo'i o tamali I o tātou watunuu o I la tau o loo tautua ina I le Pasifika mai so le tātou watunuu I Samoa ni sila nei I to tonu le matanga luenga le soifua maloloina. Welcome to the very first episode, and I hope that you will gain something and I will learn something from you because we are going to be working together. You know, together is best, and teamwork makes the dream work. Ola sole nei mo fa pia. Talwai ona lea ua toe yo o mai ia kama fo ngale our enemy kama leo for yo COVID-19 in Wellington. I am going to be bringing some updates about COVID-19 o na o lea fo I watoe whapena na afia Wellington I o le capital city ia po le taulanga leo le tātou watunu ina I Aotearoa. Ia o ngore le usaka ia fo I o kangakasa sau mai au sakalia. Ua kakau fo I o ngā ave ia se fautuanga ia Scott. I le li lo Scott. Ba ai kangakanga e mau ar COVID is fuluiva. Stop them at the border. Don't come to New Zealand. We don't want COVID-19. We have been safe for the last 2 years. And New Zealand has been regarded and considered as the safest place in the world. Maile COVID is fluiva. So here's a quick update. The Wellington region will be at alert level 2 from 6 p.m. today on Wednesday, the 23rd of June until 11:59 on Sunday, 27. Nongo winga. E mei tātou Wellington I le vaenga lua. Sama vavau o le COVID-19 mai I le ono. Tātou no lava le tūla ono nei lava le fiafi o lea toe tolu I tūla. I o le tāle o le ono nei ni sila nei. Mei la tātou Wellington I le level 2. Vaenga lua. Sama vavau o le COVID-19 se ia o I le tūla se fulma le lua. O le valua po I le aso sa o le aso lua se fulma le fitu. A traveller from Sydney who visited Wellington from Saturday the 19th of June until Monday the 21st of June. Vayaso le nei. Rina malanga malitanga tele mai sini ia I Wellington I le aso to nai. Le na tia nei ia matoe fo ia tuai o ia I le aso ngafua. It is more likely they contracted the virus in Sydney before they arrived in New Zealand. People who have been at the location of interest listed on our earlier post must isolate immediately. Taua level fautuanga na ai maise lava tātou ia Wellington. O lo ia niso no fuanga lea sa sia e le tangata lea. Ia ina ia whapena o na whautangia mai. O nisi o sa ilalo o le level 2. 2 meters in public and in retail stores like supermarkets and clothes shops. 1 meter in most other places like workplaces, cafes, restaurants, and gyms. 5 meters at home. Ia ngā fwe o whaper ko inga. Rungo binga la koe whaifo I marua I mika malo matua. No. E pule ha o ia, I le waha o ia malau mana me le whale. But o le update na mai le Ministry of Health about the COVID-19 ia leo o toe puna I te tonu Wellington o le tūlai ono I le afiafi nei o le ase I tātou I le level 2 po le vaenga lua sama vavau COVID se fuluiva. O la tātou se tātou musika ia a fo I mai e pei ona whailo atu I le aso na nafi. O le aso le nei ua manatu o le tātou Port Kalama a le Pacific Health Talanoa. O le tātou Talanoa I le sui o le Pasifika mai le mtanga luenga o le Stroke Foundation, you know. Ke le iau kako ka ngaka ua a fie le ngai mai o le stroke. Ai ke le fo ia nei lopo le whasa mo le stroke. But we are going to find out what
the translation is in Samoan for a stroke, but mai alar kako musika de ya wa mai o ngi oli wa mai o a fa yo nga ke fa nga luenga nga wa maka ka penga vo ngale tools, but you finish at 5. Oh my gosh, it ka ri ma 2 more hours ya ka lo le a fo le fa a makaron ka penga o le suo kam fo ngale ai or ka penga ko lu sole, you got 2 more hours. Chalo fa lava ya ni sa pulo vinaka pa la ya tu ni hama konnichiwa, assalamu alaikum, and welcome again to the very first episode of the Pacific Health Talanoa with Lorenzo on Blue TV and Pacific Health Talanoa with Lorenzo Facebook page. I'll come back to you. Yeah. Ia whawhelo i atu ma whaatalo whātu le pa ia man malo le tātou atunu o lo mafuta mai i le tātou whaatalanoanga o le tātou Port Kalame le Pacific Health Talanoa with Lorenzo i le nei fo e wa uli e pei ona whaelo atu le taimi o sola ia o se tasi o tātou malo ia ua manatu i le tātou Port Kalame e ese le tā ua o le tātou whaatalanoanga le nei o le ngase le o le stroke o le mai le o le stroke toa tele tangata Pasifika to tele fo i tangata o le tātou atunuu ua a fia le nei mai peitai o lea ua mafuta mai i le whaletua po le tamaitai ia tai whaalongo o ia leo le whaulu o le Port Kalame ia mo le Stroke Foundation mo le Pasifika i au kilane nei mani sila ia manatu o le a tuu lava ia tai leva noa e nā te whamatala ina mai ai po le a sa o lava le wha sa moa ina o le nei upu o le stroke ia e le ava mali whaaloano
o te whaatalofa ma whawhelo i atua I lau sunga taile nei I auli. Ia, I le ava man whaaloa foi o te whaatalo whaatuai I lau sunga o tu mai foi Lorenzo. Whaafatai tele mo nei ava noa matango fia wai whaava noa ina mai eile nei taimi mo mātou. Ia e whaatalo whaatu foi I le mamalu matpa ia o loo mai mua mai le nei whaasalauna. Malu lava soi fo maua malangi mama. Pa pena fo I ona mole atu le nganga o le whaafitai tusa I ma au nanga ai le ngata I leo o ngā luenga le lei umalava o loo e tau tua ai ia mo le mamalo le tātou atunu umatangata Pasifika tai. E o lava o na motu le pā o Silvia. E mawhai ona e whaaso mua mai I lau mata whai oi I to tonu o le Stroke Foundation ai le ila aloa le tā whaatalanoa. Whaafitai Lorenzo, ia o peona e saunoa, ia o loo ingoa o tai whaalongo o te ngalue le Stroke Foundation. O la o matawha ioi o loo iai nei, ia o le vaia leo le pokalame whaalawiloa tuai ia vaenga e mawhai o na tau fia mai ai pe tau fia ai le maua o le maua o tangata le stroke. Ia, malesi vaenga ia o le whauwhau tua lea I le mutanga luenga I na matou whaalapotopatonga mo ai mese la whauwhau tuanga mo e talwhia ngai mo tangata Pasifika. Ma lo whaaloa lava. Whaafitai tai, manatu to tele tangata o loo fia sila fia. O le a sa o lava le whaasa mua, ma le whaawinga ina I le tātou ngangana o le nei upo le stroke. Wala nga a maua le winga moni ma le wha le liwina o le upo le stroke wa whaingo fia I fo ila ina le tā whaatarananga. E ma whai ona e tu ina mai sau manatu ia po o te whinangalo fo ia le Stroke Foundation. Mo le wha sa moa ina o le nei upo le stroke wha mo le lava tai? Ia whaafitai Lorenzo, ia o le whaasamoa ina whaawhaingo fia o le stroke lea ua iai. O le maioso o le whai ai. O le brain attack, o le maioso o le whai ai. Ia ua mafuala lea tūlanga, ona o le tāua, o le silafia e ona e o tātou tangata. Le whesota inga o le whai ai ma le ngase lea ona o le stroke la lea por maioso o le whai ai. E mafua mai, ona ua base ala toto tonu o le whai ai. Pe ua poloka fo ise ala toto tono le whai ai. Ia matau fia ai le whengasalo ingo le toto tono le whai ai. O I tono la lea e mafua mai ai ia le stroke. Lorenzo? Mana ia te lea la e manino le le whaafonga anga mai o le tātou watu nuu. E mafua mai la o na ua piliki. Ia po ua pā mai se ala toto lo to tono le whai ai. Ia o na maua lo leo le tangata I le maila leo o whaasamoina. Le Stroke Foundation ma le o unanga le tumaitai po le whaletua I a tai whaalongo. O le maioso o le whai ai. Tai, o ani whesoso ninga o loo mawhai o na tau o foina atu la I le mamalo le atunuu. O loo a fia I le nei ngase ngasi. Ia, whaafitai. O le ese ia matawha ioi o loo maua tono la mātou o nanga Lorenzo. O loo iai ia I lātou o loo whiangai tonu lava ma ainga ia ai mese o I lātou umolo o maua le stroke. E whaape o lai e se sila whalmai taimi nei. Ia e mawhai lava o na whisili pe mawhai o na whisota I le Stroke Foundation o na I tonu lava. E maua atu ai le whisosoani ai mai se lava I taimi pe awa o le o atu I ainga. Ia e telefoni sia o nanga o iai foi ia le health promotion team po le au nanga le mawai ma le van fo ile le fuai le toto a Lorenzo. Ia au nanga fua fo ia ona o le whaalawiloa lea o awala fo I o le si awala I toi sili o na tā ua mata I tu ia awana I mawai le stroke. O le nga whatauli maina o lo toto mawalunga. Ona o le toto mawalunga leo whamawina. O le vaenga au tūle mawai le tangata I le stroke. Ia ai me se foi la o la o nanga ia pe I whaasua atu. Ia ni manatu ia mani awala I tau fia ai mapupuia mai o nai o tātou tangata. Mai le maua I lea ngase whaingata o le stroke.
O le wa ta ua le tūlanga le o le toto maurunga tai. E mawhai ona e whamatala i le au whaafafonga ma le malo le tātua tunuu. O le ala e whesa o ta inga, le anga lea sa e sau noa mai, o le mafua anga tonu lava lea o le maua o se tangata, i le mai o le mai oso o le whai ai. O le ana ona whesa o ta inga mo le mani nonga o le atunuu, wha mo le mole tai? Ia, pe ona Talanoa atu le amatanga. E mafua mai le stroke ona ua paha pe poloka se ala atu te tono le whai ai. Ia, ole toto mawalunga. Pe ole fuaina ole toto mawalunga. E lua, e masani ona lua numera. Ole numera e lunga, pe se lau lua sifulu. Ia maling numera i lalo, pe valu sifulu, pe fitu sifulu foi. O whai numera la ia, ole numera i lunga, ole maa losi le pamu eile, ole maa losi le a pamu lo fatu. Ona tafe atu le, ole maa losi tafe atu le fatu, ole toto e tutono ala toto. Ia, ona ole numera la le pito i lunga, ole maa losi le taia i tutono ala toto. Pe a maa losi le tafe atu toto le pe a pamu lo fatu. Wow, malama Lorenzo. Ole whaino mera i lalo, ole malo sile tai e totono wala toto. Pe a o ole tai mi e malo lo ai lo fatu. Ole po lenga la mo i lato e maua e le toto maua lunga ai le o iai ni ngā o ioinga po i tonga fitinga. E o atu lava i le se lau waru se lau iwa se fulu, lua se lau. Mana tua la. E le malo lolo fatu. E taia lava la au tafo wala toto i le malosi lea i taimi umai ta i lo fatu. Ia ona vai e lola i o au tafo wala toto. Ia ona palune lea le whape o le aneurysm. Ia ona pā loa lea. E mawhaila ona pā i totono le whai ai o ie mawai le stroke. E pā i totono le fatu o ie mawai le mai fatu. E pai te tono fofonga, o mata, e mawhai ona po ai le vai. Mai mawhai foi ona pai te tono o whatungao. Ma whaaleanga ina i foi whatungao. E se la le tele o vai ngai a fia o le tino. Pe a le nga whatauli maina lo toto mawalunga. Ai, o le toto mawalunga. Ele ni whaeilo ilo. Whatoa e loa e te maua le toto mawalunga pe e latu le fō mai por tau sisoi fuafoi ia mafua ilo toto. Ia e te iala e uwhai mat fō mai ia o naua wa maua le toto mawalunga. Ia e iai nisi u whaatatal no e te tono le band whaapea. Ele wa uma ona whaia ia le siake al fō mai, whai mai fō mai. E mana au mia inu lau whala au. Ai e muso inu whala au, whai mai le ai o le ai o ele ni a unga. Ia, o le me tā ua lava. E mana au mia le whala a whape o mawalunga te lo toto ma ua whape atu lau fō mai. O mana au mia le whala au. E mana o mia le whala au ia mawhai o na vave au maia i lalo ia le whaino mera ia awa ele o le awala au tūlea a tua ia i lunga le whaino mera lea ma lua i lunga ia e atili ai lawa o na maua i le vave o na maua le stroke ia po le mai fatu fo. Mana ia te lele vai niu lea o i fu ilau sau noa ngatai. Tā tuli loa pe ala le vaenga lea na e sau noa ma e whaamtala mai ai le tūranga i ono wawe a whia ia la toto. Ona ua maualunga le toto. Ma maua ai le toto maualunga. O ane au wala e te tau ona whai o tātou tangata. Ina ia manage le lei ai ma ia whapena ona le lei ma iai pea i se tūranga i te tau ona iai. Le maua lunga le toto le tangata wha mole lava tai. O ane au wala. Exercise, healthy eating, tūlanga umai e wha mole tai. Mwhewna e wha malama mai. Ia, whaafatai lava mole ava noa. Ia ole mea mua lava. Ole whatuanga e matanga luinga. A whaapea ua whaisina lewa e tele i alu i le fōma e fualo toto. E tā ua lo walu e whaia se
e whaia sau siaki atoa se full health check. Ona o I tonu e maua mai ai le tonu po o ani si afianga o maua ai oi. E o le fotuanga la wala, pe whaatasi lawa le tausanga mo I lātou o maua le ele o yaini ki whala au o po o nisi fo ia afianga. Ia ai mo I lātou o lo o wa maua I tūlanga lea ai lo o tausia le lei lava lātou e fo mai. Ia e ia tangata e taitoro masina lava maua I wa ai fo mai. O nisi au wala e mawhai o le tau fia mai ai Lorenzo. O le whai tia lea o le tau mafa le masima. Okay. O tau mafa o ona. O le masima na te apoina le vai to tono le tino. O le vai la lea e atili la ai lava ona whaingatai le fatu ona tātā. Le lei le atele tele le vai. Ia o le whai tia la o le masima. Ia e whaititia I fo'i le vai e apo el tino. Ia ma whai ngō fie e lava na whai ngasolo ia le toto I tonu o le tino. Ia ai e masani ai a tātou whapea e le mana ia mea ai pe a le o una Ia ai manatua fo'i la whai le kuka. Ia o ai whapea sa whapea na whai la o kuka e whai le kuka a sa ai le soy sauce. Sa ai le oyster sauce, sa ai le stock. Ia ona umala ia tai fa masima. Ia mana tuala e umane le kuka ua matua I mana le afangi le taste. Awa matua I tele manu ano ai le ona le wa ia tonu o le masim o le mea ai lea. O supo masima la tawhai. Wa supo masima. Ia ai o le tala fia. Mo I lātou whaapea whamai e le mana, ia le mana, se mea ai pēr le o ona. O le tala fia e mawhai o na whaititia lea whainga le masima I se taimi whona le lua pai aso. E whaititia le masima. Ia I oai na e Masani, le masani, pēna le lua ni vai aso e o ne taimi na. Ia wai le mawhai o na e to e tau mafa I se tau mafa o ona. O le si Lorenzo ia o le tau mafa tapaa. Ia pea wa masani e fo I lava tātou tau mafa tapaa. Ia o le si fo I vaenga lea e halwa I lunga le blood pressure. Ia o le tele o le inumi o le awa o ona. Ia o sau fo le fatuanga. Ia whaititia I lalo le ava malosi o lo inuina I le vai aso. Ia e le lei ai fo I lo blood pressure. Ma le sila tūlanga ua mata I tuina nei o le lava le malolunga. Ia lava le malolunga. Ia iai se taimi e whaatino e ngaluenga a le tino le taimi lea e malolo ai. Ia ona whetau ia lea pe o tele le o le whatata lofo ina isata. E popole, pe stress, e tele me te mawhawhau iai, e a awhia ai lau malo ngai po, e a awhia ai fo I lau tau mawha, e ono whaatili ai lawa lea ona maua inisi tūlanga ese ma vave ai lawa ona maua le stroke. Ia pe ona I awala ia, wa whaista, awala ia e mata I tū pea. Ai pea o le fotuanga lava, ia tau sisi lava I lau, o iso I fua malolo ina. Ia. Mana ia tai lau e tai ua tūlanga lea o le tuu o le tau mawhatapaa, ia ma le tuu o le tau mawhaava malosi, le foina e tai ua le tūlanga lea, o le tatau o na lava le malolonga. Manatu tātou por kalamea le Pacific Health Talanoa with Lorenzo, o se taimi o iluma, ia o na wala aulia fo ilea o le vaenga fo ilea o le sleeping therapist. Ia po le vaenga alcohol and drugs addictions advisors. Ia o smoke free advisors e o maila e tātou te Talanoa. Wa le taimi le nei lau whaalongolongo ma le tangata whapea. Kaulanga tuu ia lau sikaleti. Tau fu ina taatia e se lau pia. Ia e au maila tātou por kalama. Ia i se aso o iluma tai. O lea e mata te tele mai lava I lo la eile nai fai. Te upu fast. Te upa pea ngisi e fast party.
O le pātia le fast le fo au na ia tai. Ai le ai. E mawhai ona e whaasoa mai le tūlanga na. O ani vaenga tau e te tau e tangata lau tele. O na mata tū ina ia mawhai ona vavei loa se tasi wa maua i le maile o le ngase o le whai ai. O le mai oso le whai ai. Ma ono vave whai e lo senga yo inga wha ola wha mole tai. Ia whaftai, ia fia lava e whaaso atu. Ia o le stroke fast le matau le pokalame leo lo whaanga solo ia o le fast ia pe o se whapupu ia o ni aunga e taatele, aunga taatele. Ia peila o le wha fōlinga ua e sila atu ua pa upe ua sipa le ngutu se itulou. O se tangata o le ala o au ua vai ia po ua pau I lalo ia se au po le tamatau po le tamanga vale o le saunua po le talanoa ua le mawhai ona talanoa mai pe ua talanoa mai foi api ua ese lava le saunga o puia ua whaasau o le watau tala mai ai ia pe ua whaasena nui foi e le whainga whaamatalanga ia aia loa sa se tasi lava o nei aunga o le fōlinga o ao po le saunua po le talanoa ia ona vili vave loa lea o le tasi pe o tūlanga lea e ese le tāua telefoni vave le tasi awa e pe ana silafia e tau nuu atu loa le taawale le whalemai e mata mai ai lava le taimina ona whai ia ngao yo inga e tatau ngao yo inga mua Lorenzo o I tonu lava e mata mai ai ia sota inga ma le whalemai e o atu le taawale le whalemai o I le whalemai ua ready mai ia fō mai lato uma e whaia ia tonga fitinga mo le tangata ua ngase I le mai oso le whai ai ia e peila o I lea e mata I tū ai e tā ua le taimi e tā ua lava le telefoni vave lava o le tas pe ava aia so se tasi lava o nei aunga ia malesi fo ia vaenga whaamole e tele ni tonga fitinga e mawhai o na whaataunu o ina ia whaititia ai ia le whaaleanga ina o le whai ai pe vave o no o I le whalemai pe la o le whautawanga lava ale matanga duenga so se taimi lava e te si lato ai se si wa iai so se tasi o aunga o le stroke telefoni vave le tasi ia vave o na o I le whalemai ia mawhai ai ni tonga fitinga e mawhai o na whaasao ina mai ai ia le se tasio e te alofa iai ia po se tasio le ainga E se le mana I o le vaanga leo e ta ua tai o lea lava o mata te tele mai lava I lunga o laula I call 111 ia ma vave lava senga yo inga ina ia whaola ma sefe mai eise soifua se tasi ia ua amata ona e va ai atu ua maua mai ia unga ma fianga o le wha mai le nei ia pole mai o le fo il mai oso le fai ai e se le mana I o le wha sa mua tai e wha masani tātou sa mua I le upule na mai oso o le fai ai a wai wha matala mai lava e le wha sa mua ina o le stroke ia fianga ma le wingo le mai o le na e tā ua tai ina ia vave foi ona afa pelo e vaia ia ni afianga mani a ungo stasi o mau il mai osol fai ai vave vili tasi ina ia vave atu na atu ia pe avatu na tangata il fale mai le ala o te mai tu al fale mai tai e fai ele stroke foundation malai kusunga ona nga I tuai a inga o ila to ua afia ina ia va pena ona ofo ina tu pea le lango ma le support ia manisi o avanua e mwhai ono tau fsosoni e tuai wha mole lava tai. Ia, Lorenzo, te lele avanua, o lo o maua le au nanga lea, te atu lo le tangata I lona a inga. Ia e mawhai o lo o mawhai o ata foi ia le au nanga I o lato a inga. Ai o le mea tāua lava Lorenzo, o le taimo ia I le whalemai. E iei le pepa e mawhai o nā whaapea ai, e whasiri atu wamantua. Ia o I nei New Zealand e mai whatananga
E mai whatananga tangata e mawhai ai ona maua ia le whaasua e lisi au nanga ia ona information. Ia e iaila e aitele i te amai malwhalmai, pele i te altata malwhalmai, e mana o mia e saini le pepa e whaapea mai ai, e ma o te tu atu, la o malienga i le Stroke Foundation e whaafisota i mai ai, ia o pe a o ho o ilo ainga. O ila, o le pepa la lea e se le tāua, ia awa o ila lea e mawhai ai loa, o na whaia nisi au nanga le Stroke Foundation. E o atuai fo'i ma whata Talanoa, ia ma watuai fo'i nisi fautuanga, ma nisi awala e mawhai ona e tāua mo le tangata o loo ngase i le ma i oso le whai ai. E iai fo'i la nisi o au nanga o loo mātou ngalue whaatasi, ai mese lava le au nanga le whakatautua. Pe o i lea e te leina au mai i ai ia whaamaumonga o tangata e mana o mia le fisosoani le ngangana. Peila o ila lea e whaafaalua e maisi au nanga. Ia e pei fo'i o au nanga le MSD, o le MSD, o lo iai ia ni konkarate e fisosoani ai mo i lātou o laenga lulue, ai ua maua i le mai o so le whai ai. Ia e mawhaila ona i ele fisosoani ale Stroke Foundation. E fisosoani atu e tangata lea ia mawhai ona toe o atu i le whana o i le whalewhainga luenga. E te le la le fisota inga i ma le au nanga mātou. E mawhai ona tō fisosoani i tangata fuia manatua le stroke, ia pole mai oso le whai ai, e iai tangata ua le mawhai ona toi anga i au nanga ia taipei o le work and income, ia taipei o le Housing New Zealand, ia maisi matanga luenga whapena e mana o mia maisi fisosoani. E mawhai la o tō au nanga o na fisosoani i nai tangata i ua maua ngase tai? O le fisosoani o lo maua le taimi nei a Lorenzo. O le tangata pito i sili o na tāua i le valia, o le fō mai whale ainga. O le fō mai whale ainga, po le GP, po le doctor, o i tonu e awala u mātuai ia fisosoani. Pe awala atoi fo'i ia talosanga. Talosanga mo fisosoani o na maua. E ese la le tāua o le fisota inga lea i le valea o le i le vā ma le fō mai le ainga ia awa pe o ia e mawhai o le taipei a whapeo e le o le lei ia le whale le iai se tulo. Ia e mawhai la e le Stroke Foundation o na ave atu o na ava se tusi. E lango ai ia le support ai le tusitalsanga lea. Ia ai mana o mia fo ila le fō mai. E saini le fō mai ia mawhai ai ona vave ona whena le alununga i priority list ia le tangata lea e ngase le mai o so whai ai. Mana ia tūlanga lea ua e tā ua a tai. Pe yo ila e mawhai ai ele au nanga lea le total health care. Ia lea o ia lalo ia le network of clinics le local doctors ia ma le White Cross. O ila e mawhai ona fisosoani atu ia lau fō mai le ainga. Pea whai le nā i ke le stala i nei fō i au nanga wha le soifua maloloina. Tai, e iai se isi vaenga tā ua e whai ona e whai loa e le mai al tā wha Talanoa wha mole. Ia, whawhatai lava Lorenzo. Ia, pea o le vaenga lea whape. Ia, e tele lava ia ni vaenga ni au nanga. E sele tā ua o le fesili. Fesili lau fō mai. Lorenzo sa iei se tamasa fesili mai a te awan nafi. Pe o le alea o ngā nei whala au e a mai loa. What's futau sanga o inu nei whala au. Pe le ala lea o ngā ia ona o whaile iai. O le tangata mua lawa e mawhai ona e fesili iai. Fesili lau fō mai Fesili lau fō mai o ia o lo iai ia le lisi o whala au uma iai.
male tūlanga lo iai ia lo soifua malolo ina. Whaapea le whaamalia ina lo whinangalo i le tali alfu mai. O le si tangata e tatau e mawhai ona e fesili ai. O le fesili i le kemisi i le tangata le i le pharmacy. Awa o la na ia lea matawhai oi, o lona silafia. Po o uma ia vaila au, po ia tuainga whala au ese ia maua, ia atonu ai foi o se au nanga lea mo lau sunga Lorenzo. Male tau matanga luenga i le anga ia i luma. Pi mana ia foi ai faisi tatou pepa whamatalanga i le ngangana Samoa. I le winga ese o nei whala au ese o lo whaonga ina i o tātou tangata. Ia malama le iai. Po le atonu, nawa le winga le alai ona tau sisi e inu whala au. Mana ia tūlanga le man vai niu le we cha o tai wal to telo tātou tangata. Ia o la vai inu whala au male le malama. Ia ma upula ia upu medical terms ia whai ngoe nei mau whala au oka. E o ale paracetamol o te e o mai taimi nei. O le whala au metina, whala au metinga, pau ale nau wha Samoa a e tanga ia i le term paracetamol. E kau le fitaui ia i le wha Samoa ino le whala au metinga, pei o mana ia le pautuanga. O le fo i o le atu ina atu le pulenga le total health care. Ia maavatu whapautuanga fo i le matanga luenga o le soifua malolo ina talusia fo i. Ia o mai mua mwhafonga mai ia le awhionga le minister lango o le matanga luenga o le soifua malolo ina mo tangata Pasifika. Le awhionga ia to whae sua William Sio. Ma nei ai o le whautuanga le wa e tu ina mai ai. Ile nei taimi i tai, e mo moli atu le anganga o le whaafitai. Ma le wha malo i ngā luenga le lei o lo e whianga iai. Ia le ngata ilea o la o tau matanga luenga. Whaafitai tele lava mo ngā luenga. O le ofo ina ato o le soifua e tau tuai le atinu mtanga te Pasifika. Ia lo fatele lo tātou tua, maua lau mālau si tai. Ia wale tau tuai ino lo tātou atinu. Ia mo le tau si eino a inga, e ka le sia, e mai se tō tātou atinu o sa moro o whaamuli mai. Manu ia te ten whaival nei aso tai, so e maua se isfota inga i se aso i luma. Ai mo le te minei, soifua ia. Ia, whaafitai te lau Lorenzo, ia, soifua. Pero nau e tau maua mai le aunga maua le. Ia soifua ia tai, manu ia nei aso. Okay, ia, whaafitai lau Lorenzo, ia tua, ia. Soifua. Ia ole na ua whafonga mai mo mai fo i tātou atunu i le tātou whatarenoanga ia male sunga i le whalatua po le tamaita i a tai whaalongo, Senior Advisor for Pacific mai le mtanga luenga po leo aunanga a le Stroke Foundation. Mo nisi whamtalanga i le tātou whatarenoanga na po leo aunanga le Stroke Foundation ia e leo na e so tai le numera o le o valu se lau, fitu valu fitu ono limatoru. O valu se lau, fitu valu fitu ono lima tolu e te mauai i le sunga i a tai whaalongo mo nisi whamtalanga. E le mema lia le whatoa umana tua. Mana tua la o leo o se e ia Wellington e se e nei Wellington i le vaenga lua sa ma vavaur ko vitis fuluiva. A o le lo mal tatau ta alonga le manu Samoa ma le Maori All Blacks i le stonai. E folinga mai la ia ua online fo isia tatau a mio. Ona o lea ua mai fo il whamtalanga mai le matanga luenga le soifua malolo ina i lalo le vaenga lua e na o le se lau tangata i te tau ona iai se whatasinga e ka le sia ia maftanga whale no ia maso se maftanga whale ahinga. Only 100 people are allowed. Ono no winga to tele fo ila ua a mata fo ngale fia apia I'm gonna be working from home. Oh sorry. It's only from 6 p.m. today until Sunday. So enjoy your day tomorrow at work. Ya walanga leilua. Fit is lucky level 3, then you can work from home. COVID, don't bring it to Auckland, please. Stay in Wellington. Moka ko umaya. I'm sorry for my wrong. But anyways, afa pea e tatala pea lava noa mo se singa le tatou manu Samoa tomorrow. They've got an open training session. I vea fo i le pakale tau oponeke training field. I le tula sefulmane lua from 12 to 1 p.m. Tai au. Ia o lo tatala mai lava noa e mwhai o nga solo tuela tunou. E mai moa ina.
ia kole ninga fo ila tātou au al manu Samoa, ai talu sia ia, whapena ona maua pēla wanoa, ai tātou tā lia. Ia le pūlenga ale manu Samoa au mai se whamtalanga whapea, wa kento ka kou, kento lala ka kou, you and I stay home. Level 2 from 6 p.m. A mai le leile alunga, palase lunga male ulu, watch the Sky Sports, aronga, mafuta mai nei, because tautai with Asiata from 5 to 6:30, e ke level 2, le ana mako inga ki lani, sorry, o le stulanga ile soifu malolo ina lea na o manatua ine lea so. Fai lava si palasi, very low number of children for ingale fai ala tu tui pui MMR. La viva people nga mi MMR pos pepa loto. Children should have and are entitled to receive a free MMR immunization at 12 months and 15 months. Other free immunizations for children are available at 6 weeks, 3 months, 5 months, 12 months, 15 months, and 4 years. Alongo winga. Ayer ka meki kyo ka kouria. Aya ka meki foi nga la bulu tau sanga e noa MMR. Ai mana tua. Ale MMR. E va vea a fialo walo ma tatu whanau i le fulu. E mai se lava vai taimi nei o le tau malulu. We are in the middle of winter. Ia te taula o na whai tui pui alo ma tatu whanau mai i le ono vai aso. Tolu masina, 5 masina, se fulu 2 masina, se fulu 5 masina, ma le wha tausanga, ia whautangia mai. Ia o se whautuanga na mai le Pacific Health Talanoa with Lorenzo on Blue TV, mo tātou i le nei aso le aso. Lua se fumatalo uni, lua afe, lua se fumatasi. I'll be back on Friday, lango tai au, I'm on Radio 531 PI. But don't go away because at 4 o'clock, Pia and Gloria will be on Blue Table, only on Blue TV. So stick with us, and I hope you will have a lovely afternoon. Wellington, enjoy your level 2. I love you so much. Le Pacific Health Talanoa with Lorenzo on Blue TV and on Facebook Live. Be right back on Friday. Bonito. Ele coelho full busy. Ali foro. Ali. Rex, J Sands. Oh, say I'm say you are complete to me, I get you. By the way that you move and the way that you smile. Say, oh my Dorima, baby, you be giving your hand, I'll take you anywhere. You give me something that I never had. Cause you care, but about to me and the family. Say, why you waiting on me to talk to you? Yeah, I'ma listen what y'all say. Yeah, don't move out in the come here. Yeah, they on the layout, oh, dirty wine, girl, dirty wine. Yeah, say, tama in and not the bite to get out. Say,